ikao mkosa bali usibaleno aliposhia daula hiki ile tangu ikao lingushile التفسير mwambia nukana ranti kusararu na dakika 20 egazija kamil au dunia kamil watanganya wangu watawa waishi haruma hawa ya jua jinji na walide yehu wahe daula namna hiyo mwenye majitaki wa kubo washilizi watukufu mridunga wema katina wayo dangu mweshi wanza shandege president Ibrahim makatina wayo endege ya bali ya imuhe dola Imam Azal Asmani Hisa kujokali arabi yekaska jandaya swift enamna mtengo la haja enamna zenongo za bangia enamna zeberna matuzilio ikausuduga na haruma zenzia yonde mana ngamonao hena mkao de tengu la tishana kwa lelu havuja wala hiki yembu wahi libara la Afrika bali rais dawla wahi tia rais Azal Othman munisani hena mna ikao de tengu la tishana usiku wale bali karwahi ranisa wahila bashi tekniki erezo yende na unjia wana balbala shangari lao na munisani ina ikao de tengwe la vali ya usikwalelu hakuja wala hiki yembu wahi libara lahi Afrika bali yembu wahi dawla sidna rais Azal Othman bwana her garmonisani hena mna ikao ile tengwe la vadia hezena uzatipia hakuja wala hiki yembu wahi dawla sidna rais Azal Othman bwana her mwambiani ukana tukufu upande mwana yitia hatu yahu yitia hatu injia haruma itarehe bali yitia hatu irendeha mbaba mzazi wautevia lejera libara lahi Afrika ama kawa haujoenda kawa ama hadi namna muna le tengwe lifungu kabisa tengwe kayao lipangi heze janibu zonti pia hola mashababi huja wazee huja makadri na manotable ili huja hulaiki mfaume wahe Komoro mfaume wahe libara la Afrika ikayao hanikiwa mamlaka ranti de mfumo nchira kanio yabunga muhisio henamna osukwa leo izenrongo za rengwa hasheo na sheulila kabati mzima itoka yonti walala ranti zemba waza hifadhi huja police huja gendarmerie huja FCD pia ngwa hunishiwanda shama taifa shahaya ili ulahiki mhu wahe daula kamonao haina mzima mwaze suraya Mungu somwe furaha ikaya ongi hamwaze nyiso zao oliho ya mhu wa daula Azali Asumani mwende unariwasuli usiku leo baada ya mfumo ya vita hama enti ya Ethiopia hasa tena hama mji wa Addis Ababa ikaya hakautamalaki kirasmi zezo maana za utende ya Afrika jimla kama mwanao zenjema njema za hayenti pia ngezo banu zimi hamakahadodo ili ulahiki mhu wa daula mzima hamzima ngamwanao henamna wanyongoha ili huja walahiki mhu wa daula mwana matilak mwana mango hisle tengwe na malafunga owengo hisije holiho dinamna usomao furaha ilo hamwazenyiso za wa Komoro mwanama Sadiki Ahmad namna ikao huzone sa ala hakika usiku lelo ndungu hisi usiku special ya tafsiri kana emwanatsingu amini isharafa ikao leo yetia hatu ihundu ne nutende ya libara lahi Afrika isababisha heze na uzo tipia za kilemengu bali zijura rumeti hatu wavalia wababa wavalia utamaduni wakihao bali wazazi wavaze sahari neze subaya hahuja warenge ni raisi wa libara lahi Afrika bal raisi wa hatu mtukufu al-Imam Azal Othman haswa na mwanama Sadiki Ahmad namna ikao zone sabanu
usiku lelo mdungu onukana uduble usiku wa Eid al-Mubaraka hele tego namna liyo amono ngoneze mbawa za skutu dezembawa za skutu wahimi wajau ili ulahiki ya mhu wa heda ula usiku leo ya bumbungu hisi ya uka izo ndongozi rengo sawa no usiku ya renga uhuru mwana matilaki ngoni wanasijana watiti kaya wavalia wanu tujuru indeze mbawa za skutu wakahuja walahiki ya mhu wa heda ula inu de skutu ya mbao mbanga na mbinzo mbanga na mbinzo ya vanaju wanu wanajua itandraya ngwenda mna wavalia ili huja hulahiki ya mhu wa daula mbungu hisi yauka haina mzima hamwasi usiku leo nga hama Eid al-Mubaraka Eid al-Mubaraka kaya ono zembawa za skutu mashababi ontipia makadr wahentinu madhamana mbali wahentinu ngone namna wahima wavalia ili ulahiki ya mhu wa daula Mungu hisi ukawa siku leo unusiku mahsus unusiku tarehi kaya ngo jobaki hama majafamua ya wa Komori ikangwa angalio zenyiso za wa Komori leo ngo somo furaha inji ikaya wajalia holiho domjo wa Al-Qaid Uthman Ghazali haruma entihatu baada ya mfumo ya ubita haruma umjoezi wa Addis Ababa iho Ethiopia ili utamalaki zedomana zahe utende ya ele bara la Afrika ngone manotabu henamna wahima wavalia warea sawa nusiku mtume ya hima ya kaurengwa umjoa hemaka ngone namna letengo la funga mwana matilaki ezongozi la ubishi zenongozi la mzaha mrugu hisi ya mahaba ikaya ngaona wa Komori na Azali Asumani kinyume nezambishi hao haruma ezembawa zilio kinyume nenzi ya mheshimiwa Azali Asumani abaha angarikabilio mavazi ya nyizi mavazi mema ya shikomori kaya wazee watu ya vaya wakati mahususu hamada yanu ngohena mna letengo la nyongoha mrungu hisi ya uka mhu wa daula leo ngojo na ladha yeye wana ladha shosu kwa leo ye ladha gejo kanti holiho desenje manjema za hentinu henamna za hima za valia za nyongoha ili ulahiki mhu wa daula mrungu hisi ya mahaba yaho wa Komori ne mhu wa daula Al-Qaid Uthman Ghazali hafadhahu Allah wa raahu mwanao henamna zenongozi liyo bendera za umoja wa Afrika na bendera za nchi ya Komori wazizingara hankodeni mwana matilaki nguhisije namna mavazi ya shikomori ya nyongoha ya hima ili ulindia mjo wa mhu wa daula mwana maswadiki amadi namna ikao huzone sa usiku lelo duhanda yesale vazi la hawa babatu walivaya leo siono mastanjabu hatafsira kanaindi linu mbutambiha holihunda tajasulivan ani wa uzima mrajamba yunugalo ani harumale dawa la kijeshi yinu ambao mrunge general bali tono lelo wa baba mila nati wakati ani linu vao la kiandana mila wapondeshea hawonise mahaba hao nemhu wahe daula Sayyidina Rais Azali Othman no tukufika hura isababisha yembaba ulelo utartibisho hambange radhi ye galo ya kenti apondeshe hamamna ijana waandisu alifu ili aonise mabahe nemhu wahe daula ala hakika mwana maswadiki usiku lelo hata mimi wami tambakulu audhu birabbil falak yesalelo mbaba waheti hatiziwa vao special bali waonisa ukaya ngwa tayari wanyame hadaraja kimrututu ili waonisa ujisa wao nemhu wa hele bara lahi Afrika Azali Othman maraba menji mwana matilaki Mungu hisi kawa Komori wakinaya holiho de namna Azali Asumani ya balia wentinu ngasina maha mine heda mitanu holiho de namna wahima chana mboda wafungia ili humlahiki hasheo na sheulila baada ya vita mfumo wa kamili hama enti ya Ethiopia haswa tani hama mji wa Addis Ababa haunikiwa haurenze wa ikiemba ya utende ya libara la Afrika wazee wahimi kabati za ulemewa siku leo Mungu hisi furaha kabisa holiho de namna waelewa ya uka yenti ya ipara babo de rapara yabo mduha hisi ya uka wazee waandanamila wanu mongoni mweze mpinga wanu mongoni mweze pili yeshimanga
za henti yatu ili shinde ipwengayo ikawahimilia yemu wahe daula hena mnainu yingo na tafsiri nkuu mwana matilaki yuna tafsiri nkuu ya uka yabo yemu wahe daula hana lisanda ikaha hundu wazee wajuba wazee watagila wamuhimilia hodingoni yabo hamba yemfule ihoha yabo bakisha dokarione manufaa hamantihu chashi yabo ikayao yemu wahe daula hanikiwa wasukani wahe Afrika mwana matilaki ngoenda maletengwe lafunga lazimbia ili ulahiki mrugu hisi ya uka wa Komoro waelewa kanu debati ya hentinu do uhimili ya Al-Aqid Uthman Ghazali ili yafuzu na baadhi wakaiho wese kuwa mawe ili waranganye ili hari waranganye heza hansi wa za denamna hiyo tayari hema habahe nemhu wahe daula denamna hiyo mwana maswadiki ala hakika usiku wa lelo sijwambe wana maikangwa jihunda wa Ulaya Faransa hausekwa msasabo wala wahulo antu amini ukanga bomdutoka yote bano usiku wa lelo ya hulo tafsira ka lejua la usiku wa lelo ikama de lejua rishia ukaya maudu twakia mahenamna lejua ljokaya ni wa baba wajaje heze na uzontipia wakatayari kwa jakauli hisi lejua haulindia ya mtukufu al-Imamu Azal Uthman ili wajua monise ujisa mwana maswadiki hujutafsiri namnaje baada huono mbaba ikao hasimbuha ili yakazomwa rumawahe harenge beramu yahe yani de galo yahe hakachoma chama mtu mtiti hujutafsiri namnaje kabati tafsiri nji mwana matilaki ala mahaba ya rohoni ya mndu na mndu ya muwahe daula azali asumani mungu hisi kahakina za wa Komoro haina mzima ya jabanu uo haja ili atukuze raisi wahe daula yabo kabati namna itoka yonti wajokota hawambe wajojo hamba hizo wanzao shahina jabanu ya no mahaba yahe muhu wahe daula nenti ya hahe waliho de namna waonao ezengayo zipulao haina usikuhusha ne muhu wahe daula azali asumani wazeta wao wahimi wavalia kabati za saya kabati zo hamba ngamonao mukadona ndrabo chambushi ndrabo ngamonao wazeta wao wahimi hamaka hadodo ili walahiki hamfumbato yemu wahe daula azali asumani kabati mavazi ya shingazija yako ujisa hamanda yanu notawanu banu pia wahimi na banzi ngwa ihongo ambao azali asumani ngeshiengoni azali asumani katwanziwa halakin mungu hisi ya uka wakomoro wa kinaya henamna wabali wao atampakana leo baingwa haina usikuhusha gabo bandhi waonesao makalma mai na utia tashahushi haruma au modeleo no mujtama wa henti hatu mtu amini mwana matilaki ya uka ekenti inu ikama muharubati hau wakandogo nziro kwa wazee wanu wajojuha henamna inu wahime wafungeshana mboda mzima ranzi saa 6:30 ranzi sararu za tasi wazee wanungu wa hamwechi wadasha mataifa shinu ili huja hulaiki watina walenje wambamvu itoka yonti yao mahaba ya rohoni yabo zonjohala mwana matilaki haina ujoza mwana na mombele bahati ya Al-Imamu Ghazali Uthman ili ashinde yana lisanda ya fuzu ya kene mahaba ikayao wa Komoro ngo yaonesa haina usikuhusha hosoni mwa Al-Aqid Uthman Ghazali Mwenyezi Mungu yambe taufiki bahe ashinde ya wajibize zaidi mjuma banu ili bao wakinae waelewe ya uka yemzee wa ushinda ya jusenti inu hata iwaswili hoba hanuranzao yohambwa Al-Aqid Uthman Ghazali iyo derisa la mahsus ni johambia mwana matilaki ekago na makalma ya ukawenjeze mjumwa yabo ngawena mrongo uliho mwana maswadiki uzone sahauraji shabal hutamani baina hangu damina we ili ni tarajamu duhambia ukaya yatafsiri ya lelo ngiyo na tafsiri nzima ngiyo hama ule mengu wahele bara lahi Afrika bali ya juzul kamar ngwaenshu haruma masihu ambao masihu ya Lailatul Qadri hema haba ya hoa nronti pia nemhu wahe daula tafsiri ukana rizamba andro na singa rizambao ranzi sarara dakashir na radaru lejua la kaure mausuka lelo hata lejua kosiwisha uka maudu twakia mangaljuka ukaya boseye lade la lelo
henamne haka ni wababa wazaze mazababi ho wanajijana wonti pia wamba na liwale litiwale shema habatu ne mwahe daula isababisha ranzi de busararu hata mpaka dabasa kuyahanwa wahimi daila kwamba hawanazidondo ili waje wamonise mheshimiwa Al-Aqid Othman Azalukaya wambangwa mwanzao na vala kwa tumanza hanamna kinyume shango tayari haina mahala na jamba ngwendo emila ngwajo mdunga heze janibuzo tipia ngwajo mdunga yabu mwanama swadiki ikanga wana zinji za uraua harumeza ambishia unisa warudunga yola faransan eza ambishia zakatizo izowe wahamba ya huyo hamba mahaba mahususu izo waze wafanyao banule huyo hamba mahaba mahususu yao tiyana mrulo kufanywayo yanu inu bahati ya helea Azali Asumani yabo izo mbele yao dukabahe yeye mhuwa daula misimgambe taufiki ya twatinde tomaya ya waone senjema bao ili washinde wakinae wajomfanya mahaba mjumwa banu bahe namna wahima banu inu hata mimi ndamweze mikrobanu ile jafamola hangu ngeli ndumu hao wali namna niona hao ya mahaba mwana matilaki afanyiwao Rais Azali Asumani hafadhahu Allah wa raahu izo jomo shile zidani nyimlohule na karibu doka ile jenda hawani mahsus la balia ya mhuwa daula Azali Asumani li salihanse maduara hamwa eshiwanja shama taifa abonge dakanchashi kabisa mhuwa daula gojoroha haruma eshiwa hamwale fuko mahsus ikayao ahantiziwa shado shile zizani yauka banu Azali Asumani yede rais wa Komoro shaha hundu mapendo manrajina yede rais utendeyo ile bara la Afrika makatianu muda wa mwaha yani mezi 12 ngojongoza ile bara la Afrika ili demani ya wazee wanu wajitolea ili waje watukuze sharafa amandisho Komori ya hundra ama dizo zahamba Komori ya ipara babo de rapara sonti bahileo Komori hundu sharafa shalazimu yabonga mwanao wazee wajo wazee wa Ragila wazee wa Juba imakadri wa costume pia ngo hawashwanzani hunu ili walahiki mhuwa daula Azali Asumani ili wamtukuze wamuonese mahaba yabo wale hule wadungawe mapichano na waelewe tafsiri ya he mapicha wao nao banleo sikaritiba ndio wanru hadese kwa maflori hosoni mawanru shado tona letengwe na malazimba rangu wa asubuhi wanuka uchaka ujahunu waje wazine ngoma kwa jaka ujahunu twarabuni wakahuja warenge mhuwa daula Azali Asumani na ekipu ya hikayao ikaya hamwa yensi ya Ethiopia haruma mji wa Addis Ababa ili urenge ya funvu wa mkutano huu wakaiho wa uhanti kirasmi Azali Asumani yarendehe mhu wahe umoja wa Afrika wotu kufumu ikayao Komori ipara ezemba wa zahifadhi pia ngizo harmaishi wanzashinu ili ubirili ya usalama inunti ya amani inunti ya maendeleo ama yo wajibu wajao kazemba wa zahifadhi zikae ubahanu pia ranzi ya gendarmerie ya taifa ranzi ya polisi ya taifa ranzi ya FCD ranzi ya Croissant Rouge wati pia ngwajiundao hunu ili usimamiza amani na usalama wa hensi inu ili tukuza makalma ikayao mhuwa daula haina usikuhusha ekala wauzamba ya ukangelazimuo amani ihaledara ili haina mzima hamwasi ya kemakini bawo do utajiri mzima rilo nuo bantiju de amani baisha kujahunda mbaruha hala usiku sheka hulala amani yabo kabati mbatabu itoka yonti yeto maya ngiyo mhuwa daula nguri totama haina usikuhusha abo ngenga mwanao wazee tawanu mudo ishi andrabo chambuka unondrabo kamonao letengwe na malafunga randi ma chef de village randi emangula mau randi ba notable mbali na mbali watanganyi habanu ili ulahiki wasukwa leo ankonyo nzima de mhuwa daula Azali Asumani bwana heri ikayao hakaya mkutano ubonze wa uhanti wa kirasmi rais wa ile kongumanyo la umoja wa Afrika leo jarejeo hunu masiwani hapo ngewa hodo maslaha ukawaje wa mtukuze hena mnainu ili
ili waonese utukufu na sharafa ikayao enti yatu ihundu makati ya mwiso yanu nadi namna rais wa daula Azali Assoumani yatukuza enti lazima bao wamtukuze, lazima bao wamtukuze. Hauvaya mavazi mema ya shikomori ya jisao yanu yo mahususu sidahaina mrudi avayao mavazi yanu sidahaina bahanu di akayao yawe kamono mavazi yanu wahimi ya nyongoha yabo hamba emhuwa daula hana lisanda holiho ahundu zetu saza heshima za wazee yabo havukuba hundu ze radhi nekamba hundu ze radhi haina njema za duniani lazima uziparise abange mwana matilaki amuna marizungulia harma zijanibu zonti pia rizungulia ili riono mzima hamzima henamna wahima watukuza mhuwa daula al-Aqidi Uthman Ghazali walio bonzeno walohunu ndani ngwaonao wazee henamna wabakisha mweshi wanza ile jua ngeli visao gilo jinji ama kwa tuliona hatafsiri nzima do tukuza mhuwa daula al-Aqidi Uthman Ghazali siwambia mwana matilaki haina mrika yao nguzao mwana makati yanu ngilazimu ya mumbele bahati ya al-Aqidi Uthman Ghazali holiho ahundwe sharafa cha utukuzi wane wazee wanu yote ndongo ntiti asulan abadan ngamuamini yauka inu ndio na tafsiri na henda Mwenyezi Mungu gojo wajibu yawabe taufiki Mwenyezi Mungu yabe mhuwa dawa ya taufiki yati watinze tomaya yawaone senjema bao ili bao wafurahi hamadi namna wamfurahi chao siku wa leo abonge mwana matilaki besenga jo uhe abo juu lirire jei aroma ya makazi kaya ori kaya grimi kirasmi ili uona henamna daula ilengwa ao hunu shwale shama taifa mwana matilaki tabati tueshewa kabisa hapo besenga do tengelea aroma ze stand zile aliono wazazi wa shikomori kwa wavae mavazi hao wajao ili huja utukuza enamna wa daula ya Komori al-Imamu al-Aqidi Uthman Ghazali mwana matilaki kama mwangaliwa mwese nyiso za wa Komori Mungu hisi furaha kabisa usiku wa leo Mungu hisi furaha sawa na usiku waindi sawa ni tarehe 6 ya Juliet kaya ode rahunda uhuru watu mwana matilaki mimi zunakotani uzise mwana matilaki hakalma zima enda maili tikotani elewe ye tafsiri ya ile tengo jinji linu lazimba hamwa ishiwanza na ngono kale jua geli rungao 50 mwana mswadiki amadi na maikao zonesa tafsiri ya usiku wa leo dorisa ukaya mwananti hakinaya na ula namna daula ya desiwao ni mhuwa daula Sayyidina Rais Azali Othman isababisha hamshe wazia za amali zao za usiku ili wajaoni sebandu ya wanduikao wajunrao haruma ya ula Faransa wasekuwao na uveresa so usibu ili waonise sedelari fungasina tumbili banu takriban haonisa ukana enti hatu kejalingana na uhunda utukufu bal wanati pia wajuha waja mwambia ukaya sedelari fule jabula hilo nilo Israelu shati mwanadamu tudujoshinda yambe mbambo ngozi ya yesa ye hama sur glace ya gar lelo wa Komor wajuhunda monze wakinaya daila ikawa henu wakati yemu wa daula yozo saukana kubobira zila ngizona tafsira ukaya yemwanati hakinaya yemwanati gena utulivu wa amina ukana yekaka jalawa na homihononi Sayyidina Rais Azali Othman yabo izobombo wajao hawanzuaje yo hamba majaya tena majaya sango aminukana yembaba ujorwalia yefe ya jonga Sayyidina Rais Azali Othman bana he maraba menji mwana matilaki hakika shamba fataha haina shamba fataha holiho Mungu ono amwaze nyiso zahe maranya
furaha ya wajalia holiho lo huja wala hiki mhu wa daula al-Aqidi Uthman Ghazali hafadhahu Allah wa raahu mzima hamzima tukufu inu nuhazi panda mwana ifangishi hao ya majimbo gaone sao ezekulio zaye muwa daula yazifanya ranzi bala hata banu ili usimamiza amani hamwe nsinu yuni jamani ya ngamonao watazatu amonao emabela yonti usiku leo ngao banu kajasiuha kajalala ili huja ulahiki eze bendera zihimi hambungo banu hambungo banu ili uchangiria al-Aqidi Uthman Ghazali habeshele ya hambulindo lejera mtate lazaya emhu wa daula awange sawanu banu wahimi amaka hadodo ili ushangiria emhu wa daula rawatate ramazababa ili urenga amfumbato emhu wa daula al-Aqidi Uthman Ghazali hakika wazaya ndo hambu Mungu hisi kawaza ya mwana ikaya wangu foye komori leo eze bendera tizo vive Afrika 20e président de l'UA Azali Assoumani mvuni vous souhaite la bienvenue mvuni ngobanu bao mvuni ngobanu dohandu za Said Ali Said Sheikhan ngobanu hautukuza emu wa daula ya Mungu elewa yoka Said Sheikhan ngena wandu zahe wajuha wajangwa shangiria emu wa daula mkazi wao ngobanu mkazi ngobanu au jaulahiki emu wa daula yawo Mungu isika bandari ngebanu Daniel ngebanu hajaya rawa bahe wajau holiho yede mwandishi jimla wahe serikali Dr. Daniel Bandari yawo Mungu hisi watate wahe watabanu ili mlahiki Mungu hono watate mbali na mbali waja wahati yezo malahoni ranzi wa subuhi hatumani yotima de huja utukuza Azali Assoumani les jeunes partisans de Dr. Daniel Nour El-Fatah souhaitent la bienvenue au président de l'UA Azali Assoumani ya Mungu ono ka zinde senjema njema wanu doana zikombe wazari wa Nour El-Fatah na Daniel Bandari do wanu leo ili huja ulaiki wajao hautafsiri enamna ikao de manzishi yalaya mbungono kana Dr. Daniel ngena unyanya wa haladara hausabuzi na conseiller Nour El-Fatah yuli asababishe mabana tisuka rwajunda wanu wamba okaya naluwale litiwale shanga sila sino na wao iliro lisokaya ngasila sina ranzido botasi manzishi yanzi les jeunes partisans ya Mungu elewa ka Nour El-Fatah na Dr. Daniel ngona majoni sawa na Muhammad Ali Swali jana ya kana jeunesse Mamadou yarendele mwanama tilaki ngono watate wakifabo haya wavaya zengu za shingazija zijisao wahimi wajau kwa tuo najua mkazi doraha mkazi kwa tuo na mvua mwanama eka mwanama Sadiki tsona nai ngamono kaya emajera yonti pia emakodohondo ya emajera wajitanganya banu bal embaba mdzadze waile jera lai hambu susubuti ramba Juma Shongo na komeni wao watukufu haruma ile jera lai hambu yede asababisha kao mdzadze miongoni mwa wadzadze wa mji wa Juma Shongo wa mbao zirendao bal wa famia halbani hambalelo ngarendao rahimilie mwana Saidina Rais Azali Uthman bana heri hamadi namna ikao mzidungu na nyinga mzidunganyo andukao nga mjondao obonze rimwambia na ukana lelo kabubishi
Zendogozi la ubishi walio ile tengwe lifungu kabisa, yabo ezenyambo zisa mambulo ishiandrabo shambuka unondrabo ngamona ule tengwe yuna malafunga wao wajabanu ha jizima waje wala hiki muwa daula azali asumani nane mawari ya wahahe walio je namna watukuza ensinu wajabanu kwa chona jua wala mvua. Hakika usiku leo Mungu isi furaha ya tuba mpaka mwana matilaki leo doraha leo hakika mbudi wa mbiza mvunzamuo wakati mdu aona njema za tuliza roho ngamonao namna letengwe lafunga mwana matilaki zendogozi kanti kabati mbarenzo mvuja banu wanudao hawao wafanga deplasma zao hawao wahimi banu kwa shamiri wa bunduki ili huja hajizima wala hiki yemuwa daula sishia haruma zemikro zira wao wadisomona de namna hiyo yemuwa daula mkini Afrika bali wapi watu mkini haisa ngwendo na wona letengo ikao dola mjilia sijomba mwana maswadiki ritengeleswa hata wazambili wao ridunge enamna ikao izambishia kia atobohoni de namna hiyo walobonze washinde warambu enamna za habari kao de namna hiyo mwana matilaki mkini ngabona miponyo ya ukai muwa daula ahisa ngihamwaye magoba ya ukayaje yatukuze wa Komori yaje yaone wa Komori yawanike mihono mzima hamzima hama namna nionao ya protokoli yende sao zi habari zinu namna wendao emna viri mwana matilaki muone kada baha ranja ishia emna ngoma wahile jeshi ya rema na mimi mchongo ishakae jenda hawani shabali ya muwa daula shihisa shikansa rumetera mataifa na tampaka da basan jeshi ya emnango mahele jeshi ya rema na uode kusababisha mraka sirukana muwa daula wasili mwana maswadi tafsiri je ulio kujashia emnango mahele jeshi sibuzi emna washilizi watukufu mdudunga wema katina wayo rangudar mweshi wanza Shandege President Ibrahim makatina wayo endege ya bali ya muhdola Imam Azalasmani hisa i waswili na rawabna mchashi yabo ngarjo kwenda na ulunga inamna habari za pangwa ranguda hunu aeroport President Ibrahim ومن سلك يا غني هاي بينيندي يوبوند abo izo ngamjouzi dunga bonde wasaya ngarmon saluka ya ngarmon sauni jidiu armeshu anzawisho na hamada mna bombiani skolawinu muwa daula Imam Azalasmani rais wa Umoja wa Afrika na uliwasili makatianu ni wa Komoro rahisa wajitayarisha kula hiki imbaba mlezi wa hensihati wa Komoro rahisa waelewa naongo aramboka ya vaona vamana vingano nesi yani ukishimu yesi lone jirma haruma olemengo leo hamado wakaensi yona mlezi Komoro itende ya Umoja wa Afrika abonge bibi lubu ya kuti kaono lona
interim yahe muhe daula haisangu tengeleyo ndege haurawa na gouverneur Anil Shamsuddin wajau Muhammad Fadhil na Muhudini Farwata ahenda walahi kie muhe daula Imam Azal Asmani imahu imhu harambe gouverneur hele solangazija hawakiliwa ne mwandishi jimla wahe ingazija abongenga mwonawe namna wanachama hele jeshi wajipanga ili huja wala hiki yemhuhe daula bali wajau yemhu waho zima wa Afrika usikole wenu wakomoru wana furaha winji nanga mzio nao nyosi pia ukaya ngambo nao rangu da vonze mweshi wanza waswili kunuswanzani wiho wakomoru wahisa wa jaya hawinji abonge na mwishi yao zingwarde zahe wanachama hele jeshi imhuwa he daula Imam Azal Asmani audungana haudungana na wanachama wa serikali mkango banu wajau na yeye habaliwa ne mhuwa hele jeshi wabili bwana Delami jimbo la Taifa juang lokal al-Muradi ajisa samazat yakaitoka kamtuona haundo Yeshua,
Malamna ramambianu kaya video ngulo hawenji ngardo sana nunenam na ya ujiba bonze saya kaya video ngulo hawenji nganduru moniste jengamna denam na ikaw rumambiani ngari ndao na tengelea wonte ijiri moniseni namna habari zendeleao ni namna uandika wao wajipanga unahiki wa hii daula wanao wenye hifadhi kwezi made namna mwanao mzana ukaya ambaye mpeshirani mwa daula ngujo waswili harma le expansion harma le garlim uja ya heye ya zuru le tembe jundao bonte ikao rangu de tasala leongo jundao huno aeroport ahuja wala hiki mwa daula Bukan seleka jaga rumah direct. Hah? Kaya seleka jaga direct.
Ula kadura redek, ula dura redek kari kemono karena wesa. Karena unda hula ula kadura besi. Besi. Ah ja. Kira di bala apa pasti garang lah. Baba. Idris. Idris fanya nini vile huko fanya Idris. Fanya nini ndio uzambe. Karija watu. Sana mama. So hata hizo waona. Na hamadi namna kao kamunao makatani emwahe daula utona uzuru le tegwe kao dola jahumtukuza ya ukweli kadwe shinda yalinike imihono utipia de manaboko gojunza mole gari ili urenga zentosa zaho wakomo التفسير ومن كان عندي مسارار ندك 20 إنجازية كامل أو الدنيا كامل وتنغني هوان وتوا ويشهر محاوى يجوا جنجي نواليد يكون واحد دولة إننا يوم إننا يوم يا مجدك وقبول
إدريس السلام عليكم. السلام كويس. Wakomor waja waunise furaha yao oliho doka yao Wakomor leo bongo zao ozima wa Afrika waja waunise ukaya si Wakomor na shukuri yao hawenji hamshe hamume waja ulahiki ya mwongozo hili taifa Imam Azali Osmani. وهي الإدارة الله أفريقيا بل وهي سياحات رئيس في حرمة الرجال أو تسعة دنيونو Sure. Maria. Madi namna munao uskalewenu Wakomor wajuha ahuja wala hiki imhuwa he daula na uonisa dunia ukaya kwa shukuri yao keshe wika wondo wa shiparisa ukaya leo imhuwa he daula urambe leo Wakomor wenda unahuongoza uzima wa Afrika bonge makatianu Wakomor wajawa unise ifuraha hao heshe itendo hapana mwanashirika wao shiniki wa Wakomor abonge na ukaya swasaya tagau rimoniseni rimjulizeni namna habari zendeleao rangunda hunu aeroport Prince Ibrahim Usbalowinu Wakomor wajawa unise dunia ulimwengu kaya Mamhu wa daula Imam Azali Osmani na waja wa shukuru yao neze njema za hunda imasi Wakomor kitukufu abonge kwenda tukufu karendao na umunisani namna Ali azia bano jewa saidi wao Haitaji kufanya direka uhuru shara milio wakati chini yote kana kwa mtasa yesi nchi ya mushkil yesi nchi ya Marekani yesi nchi ya Mungura lakini Mungu afanya alizofanya na hapa njia au yesi kimana na khair kimana na mshikiano yazimu kihona na utukufu hauka
yensi isuluhu ya amani ya yensi haladara. Mwenyezi Mungu afanya ukaya ya amani na utulivu wa masiwa ya Komoro. Rais Azali Asmani mbaba wa suluhu ya taifa yabo wasina matala zuzlench gari aminia ya ukaya ya suluhu ya taifa ya tarehe 10 Februari mahazuizini na mwacha 2001 hizo mongoni mzaidi zaheti ya leo wa Komoro waja uonisa dunia ukaya wa shukuri yao na wabashila marhaba na ikani namna hiyo na luka leo yabo ya bahti wa Komoro neshobaha shijilia wahidi african Rais al-Imam Azali Asmani gabona hizi sasa yana sasaya ikao zirenge usoni harmaye zihar wakati kauturuhusu rizifungwe zones, lakini hizo zones Rais Azali Asmani liyasijirsha harmaye zihar. Leo yinu mwajab Rais Azali Asmani habati na shobaha na ujizi na uoni. Mwenyezi Mungu afanya ukaya na morali na utukufu wa saya haruma ya Afrika na haruma wa ulimwengu kamili. Yabo usufu leo munu nganchi yao Mungu ni mwezawadi ndati number 1 hindi na usihabo ntiwa jau nini na wati na matambele upande wa hangu wanama mdudu karnenda na ufanya matalazu zumenshi ulahana banu haukagaro nao enamna wakati hiyo garele wao ya ukaya wakati lazima wanredi haraka, lakini haraka hiyo ilazimiwa yende na haraka sharede nano garsabikio kabla ya njia haruma yenreda ya hafla limeshele marahaba warwa ili mahsus ikao ndo atende ya yeshe ikao